Esisiak luanyunyurasi kesaparana lolo apotu idiaros oyapesin luebuga Soroti Angurianata Kanu aitolioro na ikapunu keche kotomo somero keche lo UCC Soroti ido da ikoni neni idausa tukunu aitoko konget ni todu tubone be isirigini era ilemu administrators ara wonata soma ka le somero kesenyamete isirigini lwe dowe dokwa na otasa ina kini dowe alangiru na eta chisirigini munu so itachile msiko kapuno college dumunu nesa clearance cards ijasi neta dumunu nesa tena a bank slips ijasi neta tena receipting konye e college agir be mam ko sejenete akosa kero be mam reflecting I and just bokosa demanding kapuna ni jaiso tunis na aposa domotu ichesan lo sio bank dumun jobe eja alangir na aitachi kapuno bank na re network chesana koponor kedede line na woj so iminaso ngonoi abong nuno ngonoi aitacha kai aitachi kapuno na meje basa pedo ngeta kini do kwani ngeta kini ngasoman alom takiro anameje administration benyo be mamu ikaka puni reflect ngate emealo kidena ebugalo Soroti polomer nyesi abuki torona aswami shoiti na isomero aitolitola bola Esisiak students pondo Esisiak alwanyondo ajasi okaro Luko mnyareke tomna kanyoni paka lolo okaro Luko mnyareke na kaisare kiliuni be ne adorno rokes ichioto make salo say jauna certificates kecheno down ta inyito kolo down ta gradation da ali mokini bokese mmeta to sirigi chone poledo mnatauri akikapu chioto modo ale rasiko kyok do jo alo salimo kine guardian do idari jo anyamari kapu do da tite jari city ni tori kinti jebe itachiti jo o bank itachiti jari city ni neje principal otomalo o meeting ngalo chora kidwe kida siara mikine pol abongo raisisia nare losi so atopakin airia mun kida principal atupiton RCC lo kidena ebugalo Soroti Edrin Benessa lo apotu yamunosi keda Esisiak lu ngesa balebe epote kwa na kesa iboikin Kanu amorune ponelo aitemo kineta kiranu. So I personally took the initiative and held a meeting with the guild union and GRC together with both teaching and non-teaching staff at UCC. And we promised to come up with an everlasting solution to the challenges of the students. I'm surprised that they are finally here at the offices of the division, referring to the same meeting, which I had promised I would do the needful to ensure that they get justice. Well, they have genuine concerns about how their money was misplaced, and whoever misplaced their money is now on the run. But I've reassured them, I've reaffirmed the position of government that we shall engage the principal and ensure that their concerns are brought, their concerns are given the attention that they deserve. Kwenye atupitona polo kitone UCC Soroti John Okwadi ngesa balebe etachitose Esisiak sirigi nejai ofisa keche loabuo ker kisisia ununuke Beito duchu ede duwe tachite fees era itachi sirigi no bank do semester na tubo opotu duwe lu soma na roskede do pesoma lo semero as atama ai mode semero keda uria aitachi kapuni dis do kesa ijero no permission de lo se kesa swama nyito do di iwanyo so be mami do etachi sirigin e pone le beitol o ya pida nyito apotu sa tamata nyeji apotu sa do muti information be do peto toma itunga lo so my accounts nesi eso my boru adumu ni kapuna ne jasi duwe di duwe da kesa itiaki kapu mamu ne re bude ni torona re semero iduwe jenete ne be keta kapuna o ya kakere jenete sirigine be tande auto bank dodo otachati kapunu la be kesa atachaki ne semero otachata mutu modi krongun mamera sabit le keriti da itachenene le msikapun konye jaibobo ichetonga limina satacheneni kapun o college ne penen ngesi koto riso pugan olom toma to investigate Kanuka TV East Alfred Atwao Kobuga Soroti.